Halor ka jing penbena na kaliang kinong yalam ka sang HNYF Ribhoy District ya ka jing shabe kamno na ka sang yoba Marcos Martin ubreu President Barim ka Ribhoy District badu balong ro Vice President jong ka sang kmi HNYF. Hakini kisngi ki baladap na kaliang kinong yalam ka sang na Ribhoy District kilapan bena pajba sya kilat pathai khubor halor ka jing be kamno ya na ka sang menta kisngi ka arp sau tare ko nailor arajar arp sau na kaliang uba Marcos Martin ula juba pajba ban pensai halor ka te ka jing kno na kaliang ka sang na ka ba ong ba ka jing khot ya u ban ya kandu da ki de khot jong ka sang kam shem ladan ka jingong na kaliang ka sang ban ya kandu ku mu de khot jong ka sang henrei ka jing tip ka ba kila pha ya u kalong ka chithi ba kila khot ya u kum uriu shimet Shushu na kaliang jongu ulaong lada utip balong nong pop bandrong sang bhalang lajin ba umrung dukhot nadu ki por ba manswa halor ka jingsha kanno hakine ki singi ki ba manta bawat lada ulai sha be kamno umtre ban kan tho ya kasang unyai burom ya kasang bat ya baro kinong yalam jong kasang hakipor ka jingelam jongu lada ban ber ya ki sambai ban prat ya ki lenti ya ka jingtrei jong kasang hakathany Ribhoy district hi baro kawe henrei da ka jingsngosi ban se ban I kamno halor ka jing kan tho jong kinong yalam ya ka jingai la jongu ya ki kandon jong kasang ula ban rap ro hakipor ba ulong kumunong yalam baro shikata kasang kam sham ladon ya kino ki kandan an henrei hadin ka jingi ino kam jongu hakibnai ki baladap kinong yalam batmai ki la thau da ki kandan an ki ba thamai nakaliang jongu undang yai petang ban shakri ya ki pajba wala da ki kanno ai kin kanno henrei tang ki bayo mat yaw senyang ban hei ba ulasam hakine ki sing ki baladap kin ai ka jingro yo hakane ka singro kumju la ya don lang ki we kinong yalam ki baya trailang badu ba Marcos Martin hakipor mansua uba JM Khan badu ba saya shadap kumban ai man sem ban kershan yau kilayaro ya ki jing trai jongu hakipor mansua baulong kumunong yalam Ladang atip bolong pop bandrung sembalang ngadung porumsha nganjin ladang nganum trek bandrung sembalang adu mentang ini singi dai itu kana syapang kinong yalam juga singi cemaf isu munong isu si parah kamtam ya I babu no bat ngamla man pek tang hagi katuk kan singi papi benskem ya ka not keladang kendon hakapor ba ngailam ngailam kendon tinga ngej kam ba ki kendon ki jungpi ba pibu kan yai te song kan yai te skam kenang ba kum gitu ki bru ki ba le check training lesson siulai le check training lesson sitengmet lai ba jemus step yai like naga ka jingya tiplam jogi nongelam kitu kin kunno itu gin hoy nitep ba kilasna kendon ngangej ba kendon jiki kan te lakam ya kit hot makin le tamput kenang ba kasing kamnom cak purom pat kamnom cak pun nak tena leng jeng su bodong ngamdon ye ban kentho ya kasing jeng purom dei halor ba ki pensai menen ngam shim la pedot ke ba ki kentho hangrei ngasuan ban reply hene kolom ka jing tho ka ya pher berarti jing tho ka pher babak labak tina mar katang subunong ngawan ban syah lo juga dikesti kai barhadu mentang ngam simlaweng ya ka jing long ka jing sko HNYF da ka musim mar balai ngalade ban beri usumbai jong ka sing chuna po dong riba tigini ki sumbai ngaso bodong ba ki we ru kini ok ya tau so botiang Orang ngetip ku budong ngelam dan ikum tau syakri. Habang ngayat lenti ban prak, ya lenti bang bakiniat cibun malam. Usia uthang. Nangai tematang suwe. Kum budong ngelam mi habisha. Te namar daga jing bombense namar kum baki la kentho bang layai lai ka kendon. Tengaru ngawan show kumba. Boro sik ta kaseng kendon. Kendon. Te naglem jona kalau jadi kita akan mencari kini kita kira nanya sampai sesim di kopi beli lira tipik hamno ketam hamno guna lala ngabakla mengaruh kasum menong ngapenal but once kemat kikun semula jong kacai penreu ha kacatri jong kai chemayof syakri peluit mensim wat kami lenti tang gaji nong ngampun wet ya gaji lenti jong pi ngi ada kasem ru ngatep dan selengdet temba nilai ngam tuklara
kekam ba bide ya teng mencuaru ngam tu belakang ngam ngajukren yo ba ngitung ku bat keyboard juga ai tangata ngasneng ki kum ki parah ki por ba panolong ku presiden te khadu kwai ka kubor se ki nung sistem jong jela ki batik ki mangtim nga klem asap ya gejai kendru adu ini gisngi ki ba keno ai kini ai keno andre ngampua ya ga jiro ko juki ande tang u ai uba tip bat belayo ya ka seniang kejunga na keti kejunga tang kita hi kiban sa ayang ka jiro ka banasil tengine kudu sibot Wasya idun rengkat ha sendak jumi ba Markus Martin aduk dupur ba udang yadon haka seng chenoyaf bat haka ba menta te ba hiup ngim don syu mo tambalung ba re hadin ba nila yo itu kubur menin banpek ti nakaliang kajonga ngalong ba oi le se khendiat ngam kren hang ni kum tau khot jong kanun sing phalang dan syukuran kuwe samla ba sya tri di don rengkat hakikam nak benta ban ya syakri wala dei kami barit ru bat ba syibut hasenda jumba Markus kumin gelam hakapur ba idang don hakasang chinoyaf tele se kalong kajing keta mo yo orang ba ya isimet nak benta tu kubur kindai nak kaliang jongi pat ki samla masngo ba kalong kajing keben ba kraw bat kalong kajing kerku le se ba wat aka jing terkong milas ng terkong nadu ka lightering jong puna agos milas ng terkong so man yap style ndai da jing kubor jongi ba iba Markus ilamino nakaseng chinoyaf tingi da so komen kendiat suyo mensim namar ba abang imi ka lightering nim don nong yalam ya sing yemi kumki mok tag barit barial ese ndai naka jing mi no jong ite kermen skem ba menta kalong kakam kalabet ba ka pausai ba nyap iban but pan yasno ketilang bat i ti nga ngan kwa ban keno kenta lani ban kedeu lani ban wo nya ya kata kam seng ndai kum we ni samla ngasu kwa ban ai men sim ki ne ngapor ba oi le se ba Markus pila syakri mo pila syakri haka hemri boy gobi ya jongi se kumbang itip adu arjar spo ba pila rung sya seng tinrei nakaliang ka jonga su kwa ban ai men sim ba nom sung thai le se namar lada don ar laingut ki bedung betenrak ya pi rei besibun pat ap kami inti ya pi ada pin song tanya na kampan syakri ese podon sibun ki ban sadu musim no ti kumni ngaseu ba hak kubur bat ka jingai musim ni kalong ba hau bri tu teng la ban biang ya no duna ya no lese bagi sedong beteng lada film nong yalam ada pikwa ban penhun dia borok mo mud ba pula penhun. Mom, if you want to make everyone happy, then just sell an ice cream. Don't be a leader. Anong long ngilam di do ice cream pila penhun ni baro. Te kalong ka step ka janmit ka ba so tenang ka ba suyo mensim bat bangin kermen bangin syakri. Lese amar bahagi tu kipor ki benai ki baladep ni sio lakum kata pingwat mo kepala syak ben ka syak nyon ben rementa pat nilayo sudah sudi. Te nya thung mo nya thung sping no pan sedang benitri kam mar balik sehoi ak them riboy ni pen pawa bun gi ong bada pindon haseng balang tengut wa pinam la ban kit ban ba ya them riboy ngang ong ngileng ni ka ta thoi ka nyang ni dong tan san put arn si kum ngi la ban kit ban ba ya them riboy nda ka bangin syakri wa syakri tang yang woi bu para marjan ru beli ka kam syakri na bentang ni dong than ni jongi daga jing pembina ba sabe seng ba Markus Martin hakilap play kubur fer ngir solongo sekadai ba mai ka tu system di no yalam bolong aktif no yam ba dan ladi besit hem ban sekri pai ba kini ke beliau jadi pai ba dari kita sini di bawah ni ka body batmai la pekla lut narong sedong kita kendon kita seng ba pembina sengau boleh di ba Markus juru ni hadin elektrik benai gos ni nak yang seng kata nadarjan gasiong kliki berkata malba kadon ka jejet ikini lam batmai jong ka nadarjan ke yang jengi yang suhun ya gaji peniat je kondok je ta
banjir dan di kamar mai dan kena simbat nasu terus ni bila mi jendak ngapo ka jalak terus ni hol wa mi bunti ki unit circle bagi la ya stok tilang bangi di kadau ngi dan dawi beti di kadau hi ba ni no khat ba entah ada si benai tam kalau ada scam ada pembang semai di dalam macam ni jadi dia ini apa nanti bagian ni tu sok bagian terihop bagian cakri apa don kam kejerak nanti agak kia kesan ini ujungnya ini isu dari kami kembali dengan isu kebanyakan kong tam bantuan yang tu lap dong i Pak Markus Martin di Presiden Beriam juga Nadarjan kita akan dikekam sedang isu jengki isu lomba kata ingin tahu berki tu inang kibok kira iki bagi nang sekri bagi penyiar kata ka mentrekam iki kembali Markus Martin iki por wadak labun ki kisnam labun dikekam dan sekri hok beba kemudian balik ni political party berfikir kedipti Islamet punya kedipti Yano Reno dong Sauria kita kata ni senat di ni dengan jungiru ada itu binglami dan keseng ada ngelatir bagos ni dokumen ba Iba Markus wilayah bulang ini wilayah bulang ni ladang bangi ada por ni dokumen susungan kata